supruga vodi ribarnicu na gradskoj tržnici. To je inače jedina ribarnica u Senju i okruženju. Jednostavno ta ribarnica je postigla neki svoj maksimum. Znamo da je Senj je malo mjesto i svake godine gubimo broj ljudi. Jednostavno tu se više nije se moglo nešto više postići i po zaradi i po prodaji. Čak dapače, prodaja s godinama i pada kako se smanjuje broj ljudi, a znam da u sezoni, znači dio od Senja do Karlobaga, to su mala mjesta koja su turistička mjesta gdje u ljeti u svakom tom selu boravi i do 1000 ljudi, a ti ljudi nemaju baš naviku voziti se po ljetnim gužvama u Senj da bi vidjeli da li možda ima ribe i onda sam to u biti razmišljao da bi pokušao dole ponuditi ribu tim turistima i mještanima i to se pokazalo kao dobra ideja. Mi smo tu gdje jesmo, nismo prometno povezani, nemamo autobusa, to. Sveti Juraj je blizu mene, bliže mi je nego Senj, ali nema nikakve ribe, nema ribara više toliko. Starija populacija, mislim kako će oni doći sad do Senja i to, nemaju ni auta, većina ljudi. Jako mi puno olakšava, ja i otac smo sami tu, ne trebamo ići na placu, čekati red. Daniel me nazove ili ja njega nazovem kada ima neku ribu dobru, onda mi donese, dostavi mi voda. Hvale vrijedna je inicijativa i mislim da je to, dobro je za ljude tu koji ne mogu doći na placu, koji nemaju vremena, pogotovo ovako koji su malo odaljeni od Senja i od tih većih gradova, mislim da je to za njih hvale vrijedan potez. Znači, mi smo u ovom kraju koji je poznat po ribariji, i riba je uglavnom srdela i hraniteljica Jadrana. I tako da smo navikli, ja i otac, skoro 2 puta tjedno obavezno je riba. Mi da u Senju nemamo Danijela, mislim stvarno da ljudi koji obožavaju ribu i koji jedu ribu da bi ostali bez nje. Svega je manje, a potražnja za ribom je nažalost veća, ali je potražnja samo u ljetnim mjesecima. Znači, ljeti svima fali ribe, a sad je već problem prodati ribu. Tako da smo osuđeni ili na maloprodaju ili ne znam, nekakav otkup gdje je najgora cijena maloprodaje i otkupe razlika je do 40%. Danas svi lete za nešto, znači, lakši način do novca. Ribarstvo nije toliko jednostavan posao, pogotovo u ljetnom periodu je svima lijepo. Da je toplo vani, ti izađeš na more, ali sad u zimi treba ići na barku, hvatati ribu, smrzavati se. Poznavajući moju generaciju, mislim da sa ovim zadnjim ribarima koji su trenutno, da će to polako izumire. Znači, ova mobilna ribarnica je negdje 3. projekat koji sam ja iskoristio preko EU fondove. Mobilna ribarnica je bila preko flaga, nešto sam išao preko državnih natječaja. Smatram da je to jako pohvalno, pogotovo za ribare malim alatima, jer je potpora 100%. Ja sam član upravnog odbora i skupštine, biti od osnivača Lagure, smatram da je to odlična stvar. Evo, praktički svi ribari su uključeni u rad Lagura, dok recimo kada je Lagur počimao, svi su onako malo sa skepsom što je to ovo. Evo sad svi smo aktivni oko Lagura i jako puno nam to znači. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.